Kaze muri uyu mwanya w'ijambo ry'Imana mukaba muri kumwe na Pastor Jackson Nkeshimana. Reka dusome ano majambo yanditse mu byakozwe n'intumwa igice cya 3, turasoma guhera ku murongo w'indwi, turasoma mu izina rya Yesu. Havuga ngo maze amufata ukuboko kw'iburyo amukura hasi, ako kanya ibirenge vyiwe n'ingingo zavyo bica birakomera. Arabaduka, arahagarara, atangura gutambuka, yinjirana nabo mu rusengero, atambuka yitera hejuru ahimbaza Imana y'abwicubahiro. Iri ni jambo ry'Imana ngomba kutuvugana, tuvuga duti Imana irazi ivyo ukeneye. Aba bari Petero na Yohana bari bagiye gusenga, basanga ikirema canke ikimuga yicaye imbere y'urusengero. Wewe yarakeneye ifeza canke izahabu, wewe yarakeneye amafaranga, ariko Imana yo yarizi ico akeneye kiruta ico we ariko arasaba. Aritegereza Petero na Yohana, arabitegereza nk'uko umenga agomba ko bomuha amafaranga, nabo baramwitegereza, atangura kugira agatima yumva ko bagira bamuhe. Mugabo Petero na Yohana, Petero acaravuga aramubwira ati ifeza nazo mfise n'izahabu nazo mfise, ariko ico mfise nico ngira ndaguhe, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazarete haguruka ugende. Ico kimuga kica kirahaguruka kiragenda. Ni caronse amafaranga, ariko caronse kiruta ico bakeneye, kiruta amafaranga. Nawe uno munsi urashobora kuba uriko urakenera ibi canke ibindi, mugabo ukabona umenga Imana iragutebeje kubironka. Iki kimuga caguma kicitegereza Petero na Yohana, abugabona umenga ntaco bamuhaye, ariko Imana yariko irategura kumukiza. Nawe urashobora kuba uriko urabira hirya canke hino, wibaza ko uhavuronka inyishu muri iyi nzira canke iyindi, mugabo ukabona umenga Imana iri kwiyikawusha canke ntaco iriko irabivuga ko. Suko idafise ico yokugirira, ariko nuko ifise kinini kiruta ico warukeneye. Imana irazi ico ukeneye. Ngomba ndagusengere, mpamagare ijuru rigukorere kijya ukeneye. Si ngombwa kibe gihuriranye n'ico uri kurasaba, oya, si ngombwa, ariko ico Imana ibona ciza cyane kiruta ico wewe ubona, nico Imana igiye kugukorera. Reka ndagusengere, Imana ikugirire neza. Reka dusenge. Mu izina rya Data umwami wacu Yesu Kristo, ndaje imbere yawe mwami kubw'uyu mwene data. Hari ivyo akeneye abonesha amaso yiwe, ariko hari n'ivyo nawe ubona ko akeneye kurusha, mbere birusha ivyo ariko arasaba. Ndaguhamagaye nk'ukuri Imana ikomeye kandi hambaye, useruke muri uyu mwanya, umuserukeko kandi umutabare, igitangaza ciwe kiboneke, izi ngwara zikire, ibi bibazo bironke inyishu, uku gutakamba guhere muri we, aka gasuzuguro gahere muri we, maze abone ikiganza cawe muri byose. Ndizeye Kristo kuvyumvise kandi kubikoze, ni mu izina ryawe ryera Yesu Kristo umwami n'umucunguzi wacu, amena. Mari kumwe na Pastor Jackson Nkeshimana wo mu ishengero rya Hope Church mu Caramagahe ku 12. Turabaye kaze, twama dusenga kwa Mungu isaha 2 na amiga ya mbere, amiga ya kabiri atangura isaha 4:45. Kaze cyane, Yesu abahezagire. Karibu mtazamaji wangu katika kipindi cha neno la Mungu. Kwa muda huu ninakupa nafasi unitazame. Mimi ni Pastor Jackson Nkeshimana. Tunasoma kitabu cha Matendo ya Mitume sura yake ya 3, tunaanza na mstari wa 6. Tunasoma namna hii: lakini Petro akasema, mimi sina fedha wala dhahabu, lakini nilicho nacho ndicho nikupacho. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth, simama uende. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi leo nataka nizungumze na wewe kuhusu hili neno, kuhusu Petro na Yohana walipomuinua huyu kiwete. Huyu kiwete alitazamia Petro na Yohana, akitazamia kwa watampatia fedha wala dhahabu, lakini Mungu anajua kile ambacho unahitaji kuliko kile ambacho unakiomba. Kile ambacho unakiomba ni kile ambacho wewe unahitaji, lakini Mungu anaweza kujua kitu ambacho unahitaji zaidi na kile ambacho kinaweza kuwa na mafaa katika maisha yako. Huyu kiwete alifikiria kwamba akipata fedha wala dhahabu ndio atakuwa amepata kitu cha thamani kubwa, lakini Mungu alijua kwamba huyu akipona
hizo pesa atazipata. Wewe unaweza kuwa na tatizo hili ama lingine, unafikiria kwamba ndio mwisho. Ikiwa Mungu anakawia kukujibia, unaona kwamba ndio mwisho na mambo yameharibika na hautapata msaada wote. Lakini Mungu anajua unahitaji nini. Leo unaomba vitu kumbe ni vidogo kuliko vile ambavyo Mungu anahitaji upate. Mungu anahitaji upate vikubwa kuliko hivi ambavyo unaomba. Ndio maana leo nataka kuombea si uponyaji tu, si pesa tu, si lolote tu. Bwana atakutendea zaidi ya kile ambacho ulikuwa unahitaji, kama jinsi alivyomtendea huyu kiwete. Alipotaka pesa, alitaka fedha wala dhahabu, lakini Petro akaona ndani yake kwamba inahitajika apate uponyaji, na atakapopata uponyaji hata simama tena, hata keti mahali hapo tena kwa kuomba, lakini atasimama na ataenda kutafuta pesa hiyo, na atapata pesa nyingi kuliko hizo pesa ambazo anaziomba. Basi nataka nikuombee leo. Unaweza kuwa unahitaji hiki kitu, lakini ninajua Bwana atakupatia zaidi ya kile ambacho unaomba, sababu Bwana ndio anajua mahitaji yako na anajua kile ambacho kitakufaa kwa wakati ambao unaofaa. Hebu tupate kuomba pamoja na wewe. Bwana Yesu, wewe ambaye una uweza wote na mamlaka yote, ninakuja kwa ajili ya huyu mtu ambaye iko na mahitaji, anahitaji hili ama lingine. Ameishi maisha ya mateso, ameishi maisha ya kulia, amelia sana mara nyingi tena sana, na kufikiria kwamba mambo haitawezekana. Lakini Bwana, wewe unajua kila lolote ambalo linahitajika kwa ajili ya mtu, kama jinsi ulivyotenda kwa kiwete huyu, na yeye anataka umtendee. Baba, anahitaji hili ama lingine. Baba, mtendee zaidi ya yale ambayo anahitaji, na tangu leo apate kushuhudia kwamba umetendea makuu na maajabu. Ninaamini Bwana Yesu kwamba umesikia na kwamba umetenda, ni katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, amen. Mtazamaji wangu, ulikuwa na Pastor Jackson Heshimana wa kanisa la Hope Church Charama Gahahe, barabara ya 12. Ninakualika hii Jumapili uje. Jumapili tunaingia, ibada ya kwanza ni saa 2 za asubuhi, ibada ya pili ni saa 4:45 za asubuhi. Basi karibu na wewe, Bwana atakutendea. Asante.